Sika tiragsak ko. Tinapalabas, binagaan ni Don Romeo ni Oliver nga aglibas langan, no talaga adi na kayat nga ikalaysa ni Jinky. Dinardaras mo't ni Sita tinang ilukat iti gate, idi nakita na anagandar ti kotse ni Oliver. Nakarwaren da ito'y, idi nakita ni Jinky. Pinukpuk kawan na, ngem naglaylayunan apimanaw ni Oliver. Maditirik na dagiti dadakkel ni Jinky gapu iti napasama. Nagkid daw met iti despensa ni Doña Marita ken Don Romeo. Iti sabali abangir, saanen amalapdan ni Richard ti panagayat na ken ni Elisa. Ket awan sabali anang ibagaan na iti daytoy abanan, nudi iti inana. Iti may sang agsapa, nakita ni Tess asim mangpeten ti kotse ni Richard. Ket nasair na ito'y, idi nakita na arimwar ni Elisa iti kotse. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo, anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Good morning, Ma'am Tess. Good morning, Elisa. Oh, Tess. Nasapa ka, ha? Sige, umuna ako na sumunod. Tess? Sir, inakmatan iti trabaho. Elisa. Inton pangal daw. Mangyag kanto iti taraon iti opisinak, ha? Sir? Aglalang lang tayo amangan kada, Tess. Sir? Nalawag ka di timbagak, Elisa? Sige, sir. Kan iti oras de alas 10. Umay ka mangyag iti kape kan merienda. Agsasango tayo nga agmerienda. Ha? Sir, saan ko at trabaho dayta? Anya langan ti makuna dagiti kakadwak iti kusina. Narigat ka di dayta nga aramidam? Ha? Saan, sir? Nasayat. Sige. Ingkan iti trabaho. Kasla kompleto ti aldaw mo, Richard. Wanay, ngamin, addaak manan dito restaurant. Kan siyempre, gaputa nakita kayo ng empleyado. Kasta ka di, sir. Okay. Oh, apay asar manan tiawag mo kanya, Tess. Awan mo't dakas na. Saan ka di, sir? Gumurgura ka kadi kanya? Awan mo't gapo na agumura akan ka, sir. Maikawakan ka ita. Mabalin ka di nakawagan iti sir. Awagan kalata iti sir no kayat ko. O anya, nag-breakfast kan? Sige, Tess. Mangisagana kan, tagsango ta. Okay. Nakasaganan ti almusal, Richard. Sige, danggayan ka. Ang mga ano sa anak ko ang makapagbayag dito restaurant mo, Richard. Ha? Tapay. Kayat ko taga abroad. Kayat ko ti umadayo. Kalat man day ta. Itala nga imbagam day ta kanya ka. Kinapod nun, nabayagan na planok taga abroad. Sige. Nayonak ti sweldom. Tapno lang di ka pumanaw dito restaurant ko. Saan ang may papan iti sweldo da ito, Richard? Kayat ko ti umadayo. Tadaliklikak. Diyak kayat ti masaktan. Isuan na saysaya at no umadayo akon. Anya ti pakasaktan? Saanan anas kan nga ibagakan ka? Di ka palubusan a pumanaw dito restaurant ko, Tess. Ngam no talaga saan ka malapdan. Sikat ti makam mo. Sige. Agtrabaho akon. Di na kaya't ang pumanawak ito eh. Ngam kasanumatrik na. Itapay lang. Kat masaksaktan ako iti makikita kadakwada kini Elisa. Itulok ko kadi ang masaksaktan ang latan. Good morning, amiga Christina. Good morning, amiga Julie. At datamanan niti arubayan nga agpapainit. Kastoy lang tatibiyag ta, amiga.
Datalatan dag sarsarita iti inaldaw. Kasanumot ngamin, kat dagiti inaapadata, akakarubata, kat adada amin ni abroad. Ni Amiga Lucia, ni Amiga Rosalia, ni Amiga Amparo. Wan nga rod, amiga. Datalangan ti adda dito'y Pilipinas. No siya, mas kayat ko ti agnaod iti balay apon darmi iti day di asawak. Ngam ti agnaod iti balasiw taaw. Diyak kayat apanawan to'y balay mi. Katsyak, awan mo't gapu ng agyanak iti balasiw taaw. Wan adda dito iti anak mo. Katsyak, adda amin iti Amerika dagiti anak ko. Day talaang tadyak mauawir dagiti apo. Naimbagkan ka tadda apom, amiga. Angam siyak, awan pay. Wan nga agpayso. Apay asaan ang mga asawa ni Richard. Ipagarup ko no kaayan-ayat na ni Tess. Ngam saan mo't gayam. No kasta? Saan da nga agayan-ayat? Kunaklakit din no kalay sa laangan ti kurang kadakwada. Amom ka di, no asino ti pakariknaan ni Richard iti ayat. Asino? Amiga? Ni Elisa, ti border mo. Ha? Wen, amiga. Amom ngamin, amiga? Napintas ni Elisa. Wen mo't kit di. Iso anak kaya wana dagos ni Richard kankwana. Mas daawak nga rod. Tanites, anabayagan akanayon na akad-kadwa. Kat awan marikna na nga ayat iti daytoy. Idinto ta ni Elisa anabiit pa'y anaam-am muna. Ti pakariknaan na iti ayat. Oray nabiit pa'y anam-amok ni Elisa. Nga makuna ka nasaya at abalasang. Nasingpet ka nagakat. Sipod naghabang iti balay ko. Ison ti mga asikaso ka dagiti trabaho. Iso ti tagaluto iti kanak. Nga oray parparitak. Katunggal rabi, isaganaan nak iti gatas nga inumak. Masapang nga agriing, kat agdalos, wanusan, aglaba iti kawas ko. Swertem, takasta ti border mo, amiga. Iso pampanunutak, asaan kon apagabangan. Adakan ka dayta, amiga. Awan makunak ka ni Elisa, amiga. Nasaya at ti ugali na. Iso adyak mababalaw ti anak mo, no agusto kan ni Elisa. Hello, Ma'am Tess. Ato yung ti merienda. Sino tinangibag amang yag kay ti merienda dito opisina, Elisa? Ni Sir Richard, ma'am. Kasta ka di. Nasayatan ang yag kay ti merienda. Ngam ne, pasado alas 10. Anya ka di nga oras ti merienda, Elisa? Saan ka di nga alas 10? When, sir? Ngaman yat orasan. Sorry, sir. Sige. Agtugaw kayo, tag merienda tayo. Sige. Da kayo lang tanti agsangong agmerienda. Napsugak pa namin. Agtugaw ka, Tess. Sa anak nga agmerienda, sir. Sige, da kayo latan. Umay kuntulat ta sublyan da ito'y nangikak iti merienda. Pues, ipanaw mo day ta a merienda. Ingka ipakan kadag iti customer. Richard. Naikatan ti ganas kong agmerienda. Isublim day ta ni di kusina. Richard! Sige, ma'am. Isublik lang da iti merienda iti kusina. Panawan kan, ma'am. Anya tinapasamak ka ni Sir Richard. Apay anak ka seryoso itan. Oh, atoy, sita. Sabong. Pinuros ko iti hardin. Sagutan nak iti sabong, dong? Hala! Aggusto ka kadi kanyak? Adamot asawa mo, saan ka day? Ngam, apay nga garam ka ngay kanyak. Naa. Hala, dong! Sana mabalin, ah? Saan kamot lang aso
engagement ring. Apay, mano ayat itawon di asawam. Kinsin samot. Nagubing aminan nga no kinsil at itawon na. Na. Nagadukot asin na umon sita. Ala, sungbatak dagiti imbagam. Umuna, saan ko nga isagot dagito'y asabong ken ka? No di kat ited ko, ta ikabil mo iti florera ijay salas. Ha? May kadwa, saan kang arman? May katlo, saan akin si titawon di asawak? No di kat 22. Kunaklakit din Sao ka sao sita? Ay, kunaklakit din no armanak. Saan matgayam? Titakan? Napanan. Kasla masuron. Ay, kasla kayat nang armag. Jinky, ha? Agpalas ka tarmuarta. Ta sana mabalin ang nakapupok kalatan dito silat mo. Mama. Ala, iha. Agrupot ka kitin, tarmuarta. Dito yaklatan. Urayak nga agsubli ni Oliver. Wan, iha. Agsuplin tumot laang. Mama, saan ka naragsak? Awan serbiti kinaado di kwartak. No Jack matagi ko ni Oliver. Iha. Pudno nga ado di kwartak, mama. Ngam kaslawan serbina. Ngamin, sana kompleto ti ragsak ko. Gaputa sa anak nga ay ayatan ni Oliver. Maayat na kanto, iha. Iti day ta kinapintas mo. Imposible adi na kamayat. Mama, asino ka diti napimpintas kada kami ka ni Elisa amo chacha? Siyempre, si Kaiha. Adayo napimpintas kang iti day chay ababaw nan. Saan la napintas? No di kat sexy ka pa, iha. Kang runaan na, baknang ka. Mama, Kat day chay nga Elisa, manang kundaway lang. Ha? Kat Jack itulok nga iso ti asawaan ni Oliver. Jack itulok nga iso ti agnumar iti kinabak ng mi. mama. Oh, alan iha. Agrubwat kan, tarumortan. Adto yan kitaraon para iti pangaldaw sa Richard. Ma'am Tess, inyag ko iti eksakto nga oras. Tapno awan ti makunayo. Nasayat, Elisa. Sige. Mangan tayo nga Ruden. Nabsugak pa'y. Da kayo latan ti mangan. Ado day ta inyag ko amakan, Ma'am Tess. No di ka mangan, amangan no agbisin ka. Sige ka. Matadaal ti kinapintas mo. Nangag mo, Tess? Iso amangan kan. Tano saan? Agpauyo ti makankan ka. Ma'am Tess, saan amabalin adi ka mangan? Siyak tinagluto iti kanan tayo. Iso asigurado anaimas. Okay. Mga anak nga ron. Kasta Oh, Ma'am Tess, si kanti mangkarga iti sidaan, iti plato ni Sir Richard. Ha? Okay. Isaganak matan, ti inuman tayo. Dong, rumarak Inawagan nak ni Sir Oliver. Mapanak kano ita ijipasdak na. Si Kalaang? Wan, kun saan amabalin sumurot ka? Tawan agbantay dito balay da senyora. Amomot arim muartay agina. Agina? Da senyora, kun Miss Jinky Sige, ingka nga rudan. Agbantay ka na yung bag dito'y Hamangan mo't numat maturog ka laang. Wen, di ka agdanag. Inak nga rudan. Tigay, ilak mo mo't laang, apaman ang makarwarak. Wen, sita. Agyaman na tayo may kasita. At da ka
Adi paaramid mo kanyak dito'y pasdat mo, sir. Awan. Kaya't ko ang makasarita kay iti personal. May paman ka ni Elisa. Sir? Amom ka din no sa dino ti ayan na. Ha? Ay, saan ko nga amo, sir? Pangasim, di mo ko mailibak kanyak. Talaga ajak amo ti ayan na ita, sir. Jak to pa'y makontak ti cellphone na. Amangan mo't no nagsukat iti number na. Ang apay, Jak amo, sir. talaga nga taadi na kung kaya't na makita ni Elisa. Anya ngamin ayat tinaudi ang nagsaritaan niyo, sir. Naskan ka nung agin nadayo kami, pay. Kanin ka rin na asyak tulat na ti ayatan na. No kasta, nagsukat nga ron iti number na, sir. Tapno di mon makontak. Diyak ka ba alanday to'y sita? Sir, Kasla mabagtitak no diyak makita ni Elisa. Diyak ka ba alan? sir, nasken ang maawatam ti pangadeng ni Elisa. Kunana ngamin kanyak ide, akayat na aragpatan ti ambisyon na iti biyag. Kat ituloy na ti agadal. Sita. Kun may sa, sir, na kunana kanyak, nga awan ka no maipanakal na iti pamilyam, no bilang da kayo ti agkatuluyan. Iso aragpatan na pa iti kalkalikaguman na, sakbay ama kiasawa ken ka. No, da kayo ti agkatuluyan, sir. Ang naskan ka di aliklikan nak ni Elisa. Katwan sir. Tano di nakaliklikan, saan asar dengan ni Miss Jinky ariribukan. Iso nga aganos kalapta, sir. Gaputag kita kayong tumatlaong. Katno talaga da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Di da kayo matlaang tagkatuluyan. Nagpilit ni Jinky nga umay kami dito'y pasdak mo, iho. Iso nga'y may kami. Ado tinaskan nga aramidak, mama. Oliver, manipod ita. Tumulong akon iti trabaho dito'y pasdak mo. Ngamin, awan matlapiar aramidak. Kan saan mat akayat damamakan pa pang agawid ak ijay Cebu. Iso atulungan kailangan iti trabaho. Awan dakas na, iho. Iso nga itulok mo. Saan ang mabalin, mama? Ngam, iho. Diyak kayat ang maabog dagiti customer ko. Gapukan ko na. Anya? Okay. Awan ang yaman na, Oliver. Mabalin yung tipo manang. Ado pa tinaskan nga aramida. Sa dino ti pagturungan ta, iha. Sa bali matakalsada to'y sinurot mo. Ijay vacation house ni Oliver, ijay probinsya, mama. Nagadayon. Mapantay tay chay. Takayat ko nga ikan ni Elisa iti pagnakman na. Ta sigurado nga adda itay chay. Gaputawan ti sabali a pagturungan na dito'y syudad. No kasta nga rod, agawid tapay. Tayin na mga lay ti pagsukatan ta, iha. Nasakit tinakam ko, mama. Diyak maaklon ti trato kanyak ni Oliver. Kat amok agapo day takan ni Elisa. Iha. Iso ang mapantay di probinsya. Tamangan no at itchay ni Elisa. Ikak iti pagnakman na. Alang nga rod, iha. Agbalta ka. Tagawid tapay, ije balay. Sige, mama. Kumusta kan, iho? Nasayat mo, papa. Agyaman hakta si marungkar kayo diti pasdek. Sa dino itante ayan ni Elisa. Di na kayat nga ipakaamo no sa dino ti ayan na, papa. Amangan met no nagawid ani jay probinsyada. Kasta nga ta, papa. Awan mo ti sabali a pagturungan na ditoy. No kasta. Padasak ti mapan ije probinsya. Iho, Kayat ko ang makita kan makasarita ni Elisa. Kailiw ko una yan, papa. talaga ka di nga gayan ayat kayo? Uwan, papa. Iho, Itamat lang. Mapanak ije probinsya. Agrara na nga ta da Jinky, Doña Marita, Ken Oliver, ijay probinsya. Gagayem, di liwayan adenggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko.
Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika ti ragsak ko. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.